Hello लोगोफोर आं संगीता इट्स मी चेनेल संगीतायाव बरायबाय नै जों संनायदो खावै नाजों आलु आरो नरसिं होनानै हेलो फ्रेंड्स नमस्कार মই স্বাগতম জনাইছো ইটস মি সংগীতা চেনেললে আজি আমি বনাম কাৱৈ মাছৰ লগত আলু আৰু নৰসিংহৰ ঝোল চাওক সম্পূৰ্ণকে শেষলৈকে ভিডিঅ'টি চাওক আৰু যদি ভাল লাগে প্লিজ লাইক কমেন্ট শেয়াৰ আৰু সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব লগতে কাষতে থকা বেল আইকনটি দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰা নটিফিকেশন আপোনালোকে পাই থাকে আহকচোন চাওক এয়া হৈছে কাৱৈ মাছ মোৰ মায়ে বাছি আছে এতিয়া কাৱৈ মাছ আপোনালোকে চিনি পায়েই চাগে जों आइया सायदों नाखौ आं सायनो रोङा जानोल' रोंगौ नाखौ थावाव फ्राय खालामना लानांगोन माछটো আমি তেলত ফ্ৰাই কৰি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে একেখন কেৰাহীতে আমি সৰিয়হৰ তেলটো দি দিম পিছাৰেওনো जों थावखौ होना लागोन दा पियाजखौ होग्रोनानै एसे एवना लागोन पियाजটো प्रथमते দি কেনে অকমান ৰংচুৱা হোৱাকে ভাজি ল'ব दानिया जों होनोसै नै बानलु सामब्राम गुफुर आरो हाइजेंनि पेस्ट माने देना लानाय এতিয়া আমি দিম আদা নহৰু জলকীয়া পেষ্ট নৰসিংহ পাত ভালকৈ ধুই লম নৰসিংহবিলাকে जों सुग्रोना लानोसै ओमफ्राय होनोसै অকমান খমে নৰসিংহ পাতটো ভাজিলো এতিয়া আমি দিম আলু एसे एवग्रोना लानानै बिलाइखौ ओमफ्राय दानिया जों होगोन आलु नैबे जों होनोसै संख्रि आरो हालदै एसे আমি দিম নিমখ আৰু হালধি एसे एवना लाग्रोगोन ओमफ्राय खोबनानै गेजेर गेजेर एसे सोमावना होगोन অকমান সময় ঢাকি কিনে এনেকৈ মাজে মাজে লাৰি দিম হেতাৰে दानिया जों होनोसै जिरा फालौ गुन्दै आरो गरम मसला আমি দিছো জিৰা ৰেড চিলি পাউডাৰ আৰু গৰম মসলা ধুনীয়াকৈ আলুৰ লগত মিলাই দিম
আলুটো প্ৰায় আধা সিজা হৈছে এতিয়া আমি দিব লাগিব পানী आलुआ मोनहां मोनहां जाबाय रुइसिगोन दानिया जों होगोन दै दसे खोबना होनांगोन अगन समय ढाकी दिम उतलहालगे उतलाहि गल आलुটো सिजि गल এতিয়া আমি দিম मास जोंना मैगङा गोदौबाय जों दानिया होसिगोन खावै नाखौ প্ৰায় 15 মিনিট মান উতলোৱাৰ পিছত এতিয়া আমাৰ আঞ্জাটো হ'বলৈ হৈছে 15 मिनिटसोनि उनाव गोदौनाय उनाव जोंना मैगङा मोनसिगोन আমাৰ आलु नरसिंह कावै मासर झोलखौ হৈ গ'ল এতিয়া আমি গেছখন বন্ধ কৰিব পাৰো जोंना कावैना आलु आरो नरसिंहनि झोला जाबाय গেছखौ खोमोरनोसै फ्रेन्ड्स আমাৰ আঞ্জাটো হৈ গ'ল কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্টত জনাব লগতে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লাইক শেয়াৰো কৰিব लोगोफोर जोंना मैगङा मोनबाय जोंना जानो जाबाय दानिया आंनि भिडिअखौ नायनानै माबोरै मोनदों कमेन्टआव जनाय आरो लोगोसे लाइक शेयार खालामनो बावनाङा लोगोआव साबस्क्राइब खालाम प्लिज